Ya TV West nakushemerwa program reba hindukire usibire kurungi ndebete komujune kandi program nebere burizo ya Sunday shayina ziciro eje garuko mu rwa kabiri shamu kaga guhango erizo banatwara umugisha muhango ogutarwa gutosha futayiro muntu umurungi mnonga n'intekateko mbwire bwaba kasheme ko yabari Miss Uganda umukikuru wari kukira y'uburungi. So nataya yo mukaye erukushangwa umurumwanjari kabare kandi nayetwa Rwijembe Pros. Ogu muntu no retired head teacher mbweno no mushomeso mbwijira akashoma ya shomesa ya bana ya yebemberana n'abashomesa abandi na nishomero. So emboziye ninungi kandi ndengo reka tandishiraho mwakira ha program nakushemerwa munonga nakiranyabo ubonire munonga buzima amuhambo abakurebi ali furatati apana omuntu wakurebira mbwire bwawe nuwayine bigambo konkabete buzima so twakwakira hari bahindukire nashemererwa kana bakiruma kaganje muri kabare mwanjari nyangande sero uno mwami Asafu ya very welcome. Thank you very much. So tutakashitire hari twenzire twanze twakumanyaje owanyu ninkahi abazire bawe nabahi kandi okazarwa ryari owitu nimparo yo mukiga wa mparo omusigi omuringo wa mparo omutahinga omurera ngingo otyo turahingirwa beiru bitabira abo bakaba komoka hi ababaye bakorra bande beiru turamanyise Uganda style rwitu katugambe of course twasherana mu Uganda so nange omusigi ndasherwa mu Mbahimba mu Binika mu abo sabo nibo beiru abo abatari basigi iwe nko musigi nibabari yabiru. Yes. Then no mwinukana wahakubari abatari mwinukana biru. Ye kongite trepa katreta mutu yo kirani. Mazuma. Okay. So abazire bo bakaba. So abazire banje kabanda zarwo musigi yo bareta Fabiano bina Mario. Amukazi we mawe akabaretwa Zeuriya Kinyora. Okay. Bona bagenzi bahumure mu bisinge. Amen. Tata kabayi nabakazi bana. Otyo. Mawe akajyo wakashata. Beni ya reto wakana. Okay. So kwenye nazikwe. Omukamu ry'abana bangahi? Kayona? Yes. Tukazika my father 1997 tukabara bana uzarugoye rwona nabariho nabatari tarazire munonga mbakazi bana kayina bana 19 bambi tarazire benje konka abatabani nabishukuru bamuzarira because kinchijiko mubare wakayine kabishukuru katano na bishukuru zonka kinana na abishu akareba first generation akakura munonga akafa estimate twabara twashika myaka 205 eshaga Yesu. That is serious. So akakinagera byarabya mukwe kata nawe imyaka ene ya muhero omushemo biga kabare secondary munabirenda ndahedinga inga ndakurira n'umutawo 4 years but what acyabera basa gukora akaba yabuzigwa misho akatarahweza imyaka 15 ya muhero twagira ngo tumutware tsizi bamushemeze yayanga sakarasa kuvuga ngo mu muryango muri ahikanka ayereta no you got uko mubongomekaga then we yamaze kumanyira umwanya atondagira ahikaho
ko mu kishenge cye nkamusigiraga nkoni nkarubaju nkaha n'urwo rwigi rwa kamina azayo muhurira ko yazayo nintegereza akirugayo mbona kuzayo kukingaho ayagarura mu kishenge nza kumushweka akiri kumanya of course memory yake iri very sharp very aha myaka igana even sharper than mine mazima yes interesting aha mukayikuru wawe ukuri umwana wa kanga kange wamushanje akazara amazari 11 hagumaho mushanje kunganye kange wamushanje katari bucura kunganye kange wamushanje ukuri umwana wa mushanje umurayini okay so umushije wabaye abakazi bana ekayeke yemerireta kari umutunji mukamuru bantu bamuringo cya mwanya murukura umucyaro kitu nkaje nkatujya bagiga kabayina amatungo kandi ko mubakiga ningogeshana wabo yina bakazi basiko bana yina bana nibwo bwiga barakweta ngo de kigogoro hasa ekigogoro esho nchimanyiso wamani okay ine bintu zitari sente kwani tinda zarigwe mu sente kazarigwe mu bugiga ubwente ubwe bishaka ebibira peterabyete bibira itaka life yabasyo yo kwimuka muka kwatebye kugira umurire mutekere mukabyekorera mukaza mu kibungo mukahinga mukagaruka mukateka ibindi like that okay ko comparing obwirobwe urukwishika muri kutwara ibyo kurya mu kibungo no muza kuhinga na wareba hatenso kwerukusha nureba humpinduka kino mpango iya hateje birire wanje life ya hateje birire system za quite different tibineka kwati itwe werushana nyine twatujya bashema kandi kirize konka twa life itekege ndi jaza tugishemererwemo ekanisha ki kuko nakugambira kati excitement ya anything getting out of home is going kuza mukatare Serenamic singa muri yungu. It is okay. Ndi mu secondary school kaje mutagambira abana so karaguma it is okay. So twatuzaga outside yeka turi kuhinga turaza mukatare katambaraga kuruga mparo kwikakabare kuntuguze bintu tugarukayo azati mukamuguza ki ibitakuri ninge biribito turabyete biribwa umugusha mu byekorro mbutebo mu bireta kabare shozi nisha kabare muguza bakwamwezo rabone ugaruka ite nkabato tweguramo na bwa mandazi tugenda turarya ubwiro bwa mandazi gakagahangire akaro mushije muri kabaro mwarwe takosima umugenzi akara bikinga bwa keke burungi tinkagarukaga kubureba burungi bwa white uguma buri nka white injano kujanga ubukabura skasi nico bwabiye bunurire munonga so general then tuzaha chachi good enough nkazarwa mu bire mama yabiri atandiki ninga mawo yatandikira kuza mu kanisa wajanga ukazarwa mwaka ki 19 kumirwenda ananena mjemberire kinana n'ibiri hati okachimanya tango kazarwa nanena umukayikura kana makwandika yes natatanka mubuza yanzira ngo nyenkatara handikisa abana munamulonganya kwa kazara bahara munonga katino mwojo mbani 11 abandi bakafa yes omuruzaro rw'abani 11 amazari 11 abishi bakabari 10 abishi bakabari ogomwojo akashemerere kuratwa abana bana hata kagira umunyanya
mu bana banamwe karimo abojo babiri n'umuharoma Oh. then ijana azarwa then umujo rankuratana we yafa so baba Sakazira bojo bashatu. bojo bashatu n'abahara Na munani. umunani ndagira wabaruswe niko barabera then So watunga umugisha wazo mu ishomero warauka kwikokwa boko ibyo bigumire hatiya utakatungira umugisha gwo kuza mu ishomero mawe yashirwa ryo mukazi wa gashatu yashanga mawe nkuro gunagamya wakaruka kajara we niba shenkuru shanga shenkura kuzire munonga we aretegereza mu bice kumwana kaje cyayetegereza so Konkanyo kwenkuru wacina mani. na wakatarimuka aida kabarireze ninga nyeti ndarebe mawe nkuri ne cyarakora ukongera nage cyenyetirikana mawe mabwe twatara nabo nabwo bana ba katari sabuni twatara nabo Amajuta gachi. amajita gente Muganaba. we ruresigaga mwe nyencha kare bakusigaga ndi gihoganye mwe basa Kasa voro nenda kujara uruhu nenda kujara ichata Nibyo wajurire. nyenka jara uruhu kuba ndi qualifying kujara ichata my sister ugenda bwatandika kwijamo Hate chato bakaba chujwara ha myaka nkenga. Myaka 14 15 uko kuotandikaga kumera amabere watandika kumera n'ishoke mwene watene ngo muhara arebe cyo kabye Yes. hati bakorera skati ye chat Hate chato chikachi bachikozura muri china. empu zente Korukore chato shanguninka ninke mbimbiri ni. Skin yente Okay. skati nente Yes. tatara tubagira buri kwezi embuzi n'ingente so muri amwe bishata mwamubye abagiga nguko nagamingute twatujya abagiga batari bahati yabo Abo bwirobo. uruba kabara runyuka barusiga amajita rworo Ruchuru fresh baruha bataha ahanyamishwa. bararuharagata barwanike then baruhonde then barusiga amajita uko nayeto kunyuka Yes. barusiga amajita rworobe oruvire rukwate konka kuba bagororwa mu kayo bworo kati gurigo ko muguta gwera igurerera gute koze ndishika kutatubaga turisize enjure kigwa ubu bwitu bugira tuti so hatiya Hati mu chubuto mkwahwa. Ngenjure tabutera Dero mbiri. Manyora emerera ekutere eweyo nawayenda kusheshesheshe Yes. Skia ujara kahukawo so echato nacho cyakibaga kiri So chato cyo kanzimara yo mbirugona. ezompu barazikoramwo barazibazira Yes. not with a needle bakabi nempindu Nyichereza tumureho tugaruka. Kurakaye mukahumuro tushiriya program reba hindukire kandi rizoba twatwara umugisho gwo futayo mu kabare guno mwanya gututwire statayire for some time ebirebi konka mwene rizoba twijana nembozi nonje reka tukumesemo ejempinde yo kuruka ibyibona ki ne huze kera rwa mugezo mpu barakora mu akantu karinga imbuka yabenerwa mu ibintu bingi orakabazizo rw'uruhu rero kore cyate ni skati mwese wabo ryo mu kikazi wo mugiga mu bintu yari sente urabajira akashato kakwikireje katireho n'enkwanzi ziragira ziti n'uruhu batireho bukwanzi wabonere mi barukora skati na blouse ninga bakabakora ankeshitete ihati ye wabo ry'abarebasa barakora mwakantu kataraketa muri tinti mabere otyo ko kusheka amabere nangwa akasheka hano umugongo kataze ukakomera umugongo uti yangwa amabere gatarebeka turi ngabere ugurunga gagende garaje gata
turagashweka. So that was our dress. Okay. Ekyo kikakiri ekijwaro ky'abakiga. Obwire obwe ninteekateeka nkabare kabaneefuka munonga. Abaana kuba baga baraza mu ishomero tara nkoko kwasira ogwo muzindaro babakorera obunyasi batamu umuriro bakaba barakyeta izina rya nyabo banikisinga baniki kabara kikwata bati umwana agenda umwika gw'umuriro gura mutagasa otherwise akabira aratetema Embeho mukamara ho mutana n'ebyo bishato byonka utine cyo kaba twamanyirire kutwatangire kunaba for example nijuka mawe yatunabisaga mwebazo atwemereza nkahari turi tusiko rero twoma amizi gara kukirigita gati uyo ubona kutaha munje kubyama shiwaza kubyama kai urasheka nyoko yabaga nyine uko mugigo gunagamba aine shato kibonera kirabashweka mwene kingana cyo buhango wero nko kati nkareso yaraboye nkakareso koraboye kihango bishajwe mukazi muhango kibuto kajare kiringana na cyanje kirakiri kirengwa cyangwa ngo kuwo kujara institute kinyakora hate tambi tikingana birengana tibikengana size none kwatanke cyo kitambi cyo kinyankora cyo cyabe kigecyato so chato cy'umukazo oshwirwe kikacyo koma bigeri. Yes. Konko kibugana weka etaremara. Shanga kashato karatera kati no kumika kata muzikira. Nakahukemerere. Umurebera aho. Yes. Umanya. Then even it's such a family. Betine ibyo kujya biramara. Babarija kubahingira mukabahe ibyo kujya. Kunko birogwe kahabara hamataka garega usha. Kabare tutugira gitaka. That's why na nemyaka ya tsinana wabarire yawe yiwa ani manyisa iwe yo 82 gambira muta atano makumyana ni manyise myaka tsinane hwireho nabwo kabare ketinitaka kari riche because ndagira ngo ijora reba ko ataha muri kabare turi mu buhanga titushanjire nkankore ishane kiweja mukuru araza kwika ugwahi cyo washanga kabare so that's why mugwa kuruku mugenda 5 na 8 umgeje myaka akabamwe abantu bingi barabagema government yarabagema kufuruka rwampara kuri higurumizi mu mishozi ni mubashento banje bingi abajemere kufuruka bakazo in fact arona kashozi kazo kuzika my uncle baraketa muri kasiji kijira abasiji baruji niba my relatives niba n'abanyabuzare banje kurugamuka abandi baza za Kikagati baza Kanungu baza Rukungiri hago kugira ki hato mukazi kwiyabazaraga kandi kuzara ko bakabarazara kwiyabazaraga abana baba bingi bashagamo. Okay. All right. So uwije wazari yaro mu ishomero. Mu ishomero by chance rukumi rwenda 56 nabasigire mu Kanatata abitu bagiye kuhinga hijo umutongore RC1 watia ukakajya umutongore. Okay. Yagira ngo bagizire government umwiki wana w'imyaka ishomero aze kugira ki aze kushoma akayi n'ubundi bwiki ukabona butana tata yayanga ngo wanje tora mutwara na uriya yayanga agira ngo tegereza bari kuhinga mbabi namani umwana wanje tagiraga amani kantari mu rwire kunka kandi kake umushije yayanga by God's grace wangani wabira murimo yayanga ati ndatekwa kutwara unashangamuka yantwara twagenda twasibayo
Ishomero. yanto mu ishomero Ishomero ki? akanta ishomero baga bareta Katungu primary school konka kunywera maturi twine dini munonga kabagege abakristo kandi niyo mawe yankurize mu bukristayo baida we tataka shomera kajya mu kafiri konka mawe 1942 wakabatizibwa tata yamukiriza ngo azaceka abatizibwe Tute twazarirwa mu mbabazi za Mukama cyo twayitirwa amazina g'Kristayo nkanye kandi tumwesije go bwara bayisisto rankura tari cyo muhendo ramukura tari cyagaba ramukura tari ari nito bitabanda amazina g'enyuma nagandi ago mu cyaro nkagoburiraga so umushemesa kuzaza ikankashanka 10 namjantazanyiwe nandenda kuza kushomera Changa was for Anglican, for Protestant. Can shomera go no here in Kandahama. Haka harihi. It was opposite here. Okay. Muraharanza kuko yanza rubishotse. Yangira ati reba hariya nagabwa ndahamanya. Niruka nazayo. Nashanga umukazi mu mbuga ndagiye kari head mistress. Namwemerera kandi twe ndamango abanyankore majya ngo turi rudu konga kandi tuniko twahangirwa ndabasa kwikaho ntagomba ndakuramutse ninga kugenda gandi zanyabati twatarazimanya Just kazaka hanje aramwishe kurura mafanda kamweta sebo bamutera kiboko ngo yahiwe tata zasebo zanyabo zikazitaru yes so atiya namwemerera higuru ati nenje kari murungi ati nenje nti ndikushuma shaikumi nti ati batana mugambira story umutongore yatuyamuka mukashesha batwara katungu mwene ko ragirangiza okani kahaseri kuko jya mushoza rwaranza tukunganye nandenda kujana atego nti ati muno inobara manyamu nti yakarwa barabirunda manya mwakari mayinisi muhara wa my step sister mushikijo gwa tata yabirashirwa mushemesa we kanisa kunkabafurikira bitereko ishaka mtoma atuba murezere kushoma bamutaska hii ni shomero yena kari mundijo tubaharankiwe kuri otashwirwe ukora tandi ko hinjira sente baratangiye kweshongora ngo hangire uhinjire sente uyeta mu shomero unkogwa kaitwara mu shomero she ended up marrying a primary teacher omucyaro bakaje ngo hangire kuga yeshomesa kuyamazire P6 yashurwa wa primary so bakabarimo bamugambira bete togumara mumanya ntengwe ati mugendera mutahe mukasheshe mu murete bandeta no muhinda gwanje byo kurya ibiribwa ebihimba bishimikire mu birere umuhinda guraguri gute komirene birere twabita mu store twaza mu cyapo twashoma byamborerera mazumu twarugiramo bata mu school hygiene batakikoraga hati muraza nkari mwana mujure abakebere amisho amino amushemesa kuyampikiro yangira mu njure yaikaranga katete akanje mukana juri akatete my sister kayampira kankorira katete karo urgoyo bareta kade azangurire tete urgoyo gwa kade antungise mwa katete azanyenda kakunda umushemesa takatura kikiriza mu shomero ndosyo byatandika ngobwe ntaramanya gucyaza kwendinga ishomero ryanje nkazo mujikuranjya byariruka mu sports day yabo aza wachemba agira ngo ubwo yakora yarwa kushemba yagira ari nyina yagira ngo mami I'll finish winning, give me my sweet. And he was the very last. So nanye no mukumbinjire teta nkata hamwe ngo gwe end yishomero. Yes. Atete turachenda togura nada. Eyo kweta uniform konga kibenke cyo jure cyo shana. Tabakati. Kabara ginuka. Kwikaka hare ya joka bastori.
maikaze na kaka bazirire mu different bwapo bwari habitete yabye azara baziza ihwa n'urugwigwe saiso batugihonda kakambera twera tuzamisha orakora mu impiti orakora mu huzi then twatine kiti turaceta umusinga uracenda nkeke aza cyo kigumire kitarihendeka nkeke ucishure uti hati hano horore hato hendeye kindi kuko icyo kwa kigerindihwa urifumuze hano tuwakora impitirizo radio mukamba rero bazire ko twatubaziraga impitirizo twatarazimanye so akakabazi very nice nika I wish I had kept it. It was nice. Niko bukaras like the other colors. Different colors that my mother made for me. Yes. Ongeja my cousin. Mwana na kwa kanga. Nana kahare yakabiri. Muzo maduka ntungise mucya mushurute cyo kutungisa yene cyarani batiya bakata mu mushumu. Yakuremesa ya many colors. Nanya yambinga. Otyo. Muntaye no muhinda gwanjye byo kujya nagusiga. Otyo. Katuragete ntanda. Nagisiga. Nagenda niruka nyenda managambira mafada nyencha karara bimpa. Ubwo butesi bwo cyana bwo bunyacyaro. Kunda bari my mother na my sisters bahingira. Munenje bagambira mawata tabwo kushoma kwao. Zakara bikunda. Bikangambira tata. Ati kara twaza mpura. Ati turaba turabironda umara wo gushoma. 1956 orashumuta. However, akari mama gashomire gahutukire gashoma mwenuka Professor Joy Kwesigo Vice Chancellor wa ishaka ryo mushemesa bakanisa katechest baba kabashomire kana baba rugo wito so kucabigufu tata kumugambira njangu barabireba kandi akabireba umwaka gwone hati yanta munte kurisa ushuka narorize hishomera. Yes. Nabikunzire namunonga chapa oyo twayeshongora ebinaga ntamanyirire nashemererwa. Yes. Umwaka gwawe yanta munte nkundise nabyanga riyari na muteganisa nawe nayonese misiri y'abantu akariha Nyikereza twumureho tugaruka. Kurakaye mukahumuro tushiriya program reba hindukire kandi rizoba twatwara umugisho gwo futayo mu kabare guno mwanya gututwire statayire for some time ebirebi konka mwene rizoba twija no nembozi nonje reka tukumeze. Okigenderire. Yes, I was very stubborn because na wakayandahura. Tiya bireba kuna rugo aho kina mukoze tari cyetegereza. Nakwatente nazitamushozi. Kora gurebera higuri ya woti. Okazitayo tashiyo kati. Wewe urazita hasi. Ziratemba. Ofunya mpora. Ziratemba. Zironde y'ubunyasi. Wazitamtu gomsho. Kuri ngora aratera yente ngweshumi. Iracanyagurika. Nayijira inatandika kuzana n'abandi. Tata yazireba. Ija mpora kara twaza mpora. Niwe nashenyenku nayegura umubagwenku kusenda tahangurira mwe bazonzitegereze zishuna tora ziyayo nizo zireyihayo waza kuziyo zirawo so kandi ubwo wasitayo it is good riddance ukandi urekorere byawe nabugana tata akandeba yandeba tiyagire kiyagamba konka yahirikwa umubagwenku wa mutego wanje yaguhirika so kuyaguhirikene niruka namusiga nataha nakiremuka yanabigambira idono koga kuyazireta akazitegereza kuzahwire yazireta ijara rahira atogumara kuyo kugaruka munte zanje ati nkayito umuntu namutima tinagaruka kubisa ubwo gwaho mwaka gutari mu 1956 gwari kumigwenda tana na mukaga atana mushanji yataha vanga kana nkunda icyo ndamukundira munonga
kunyishuka gebyo bironyesho ngo to God be the glory omukoko banza my brother kaino mukazi w'umunyankore soto bararwa gento azaramutegeko mukazi ari mukuru aramukira ya leta murubona ngo amuhere mishomero my brother karakora rugarama hampa mukabukusho ati my brother yareba ndahera muramu wanje munyanya zabire yarozishomero yarozishomero kanga ndataha mubuze yacyayenda nawo murete agumasiga no munju no gumara n'abantayire mu weekend environment keta kabiro kandi bamuretera murama katari muto pitu karaga bamutahize konka we yaje kundonda ngume nawe yijamuka yanyeta atobiro cyako atokabo cyakunda kushoma ketaba wishe muketaba cyana n'abambara bampurira because I wanted atumwe mukasheshe uyeteka teka isho arire mu wanyu because with 4 wives uko ino kugumurarara mu maju ebiro byo marara bina uzaze muri yani kwenika abonera kugambira kastere katatakacha tataka ine mesa derifani akabatara resa kuzinyuta ile nawe myakena karibu katara resa nkambuza nteko taresa kandi bikuwa atozenganda resa na nyini bena chimanyiri it was a method koreka abantu yarugwa owawe omukazo ndijo arenda kwijo wanje so omwana nyowe omwana wanje arija yo wawe nyungu yeye agireto wanje icyo kirora mango wawe takigarukayo arenda kuzowa enyungu bagitwara kuriya na nyenda mango nyungu yatabo buyija adyo wanje so ndetegura after 4 days erazamu enyungu ezo achacisha nenyungu mukamutareba nahemba ho muroninga cyo mukende cyabo twatarazamo katarazamo nihangambira hati ari kufa 1997 ati ngantara resa akaine nyungu just yo kujikoza administrative yes atikakaka rya kabonero ko kugendera so icyo kirakari so munyanyoko agira ati atariro wanyu ati mukashesha ndaza kweta ati nyebe ihisengo ninga kutuma imyo kwararuga yarazarwa ati rero nabuze wo kutuma yato bari wagira niwe sayija abuza toma no kutuma nyabare no ati ninye ubena yeteka tekera ati ngo mugiga ni butete abushatu bwakadeto chibwine waguzire ko akungana kaka kuzire mwaka gona ina katete na akajwara kandi ko marere shagara akandi nakefubika akandi nakatamukwaho ati ndirete twatuza gasyachi kushoma ikipande cyo mwitaka akanisa ba my sister bakwise nabo baragenda haje hatazo uyiruke batakwatira mu muhanda no wayika of course tora nyabare tora yo ugumize mu muhanda wayika akagambo mushije akari Dr. Kayirimbanyi wayika wabo takizire ushitama hundinde takabwino ndijo wo kugenda nawo kabari ondinde kwekaga cyo kwanza kandi atine gari icyakabiri kandi ndakurugamuka kugenda niruka kabuno mpa maguru kumana agenda ho kacenda buno muhara witayigure cyo bushera arabureta kabare mu rwariro bine yo mu rwije isisi nakiragara mu nakekorera kati nyendete ngaka niyo kwenda kufika kabare twagenda tutwatura nyine mukanda kitwo kuraba mu shozi oyabazaye tonda ije yaturaboho kunu ya twashumire umwanya bagweta muri muyumbu ni kunu rikwika nuko kumwa mwayika kabaraga mu shozi azifkoka yangira akererebe ati ndakushanga hirwariro tinakire gari yawe twaza hirwariro twagumaho muhaye we yagaruka mparo nasigara na babanda barwari hamwe bazijanya kira twaza rugarama so kandi suppose to have started in Muhombe high school kuka kare icyombe ko nakiro mu high school kigeze high school bakabaratamu recruits abizirejo ubanza mwamanyira abona kubamba seseri ihombe high school rero so nyanka hereraho twatumazire 1 month mpikire my father yatuma abantu aba bashatwa taranyibire
na mawaka atarakimenya kuko of course ateko kamutera munigo ngo arakimenya yatuma abantu different three people zingubanyiheye my brother gayabagambira ngo uragaruka ndamutera ubwo ni munyanya zimweretire ndakimenya ndenda ngo ashuma bandeka after months my brother wo nkayaturuka otyo ngo umuntu yagira ngo kirembe ari sente zirakeze baramuha muri ka bookshop otyo bagenda atatugambiye school fees mwaguma mugiye wait twararaho nyina aranyera ikirenti munyanya zibamwita kandi tegereza ziko ngo no gatano na mushanje nyine 13 muramu wanje atabifiro kandi ibintu bizara mukasheshe nkashayitana kai muyizira nabona my sister arasheka atayi ati ngo barasigaho ati babatoroka ati murasheka baturuki ushibaza atugenda twaza ishomero batwara nanka receipt mashomero kagari gacaci cyacho Uganda muraza murindi shomero mara receipt murashoma tarukushashira izindi sente okay so twagenda ubuto mukasheshe my sister atwara ishomero ifata tiyanzibira tata yaguma mawe yaguma turahinga turakora biretengeza uniform fees wagaruka muri yeri wabeho natandikiramu eri abakaturuki eri yeri wayerondire zire namaziremu one morning so nazayo natandika ati ni ubwenge munonga nashoma washome cyo kubanza nakiterana ngo bayenda ngo bante mu cyakabiri bangurusye my brother yayanga nashoma cyo kubanza nashoma cyakabiri namara mbwe ndabasinga mu P1 P6 okay P6 wahereza P6 yes okay P6 twakora ikizamu cha Kabare district kuza mu junior niwe kantara basa kutamu ihombe kunuya keri expensive bari ndo sente ziraika ya 8 niwe kantazi natamuboje nebeta tatazi ega ombojo ashuba kambikiriza mu keri junior zabari mwabara bake I remember kaza mu junior tu akari mu kabasha tuto turi bana n'inyuma tukurata yonka baho twaga turi mutu bake kunka majority bajya bosha so kuzana ko kwaguma kaine my cousin brother yagambira tata ati nimutabana wakonka kora yanga kweruguma rusingira abana nyinyi nkanda kwababira yaguzente bamwashirinje ya 5 zogetindijuka ukazanshomesa junior 1 na junior 2 kuna mazire junior Kabare uko witu mpara okay kuna mazire junior 2 kandi Kabare tindatinire hombe kantara jibasa kuna mazire junior 2 kantine sente hatina za kugaza nyuma kacha daza mu junior 1 nge cyamushanje 1963 kumegenda kaganishata my cousin wabirashimira butobere senior mwagira bankara bajonka yambonera yo mwojo uriyo wareba ye yamureta bwanyuma ye cyamushanju ye cyamukaga yes bishika nkaza mu P1 ndi 13 so bwanyuma ye cyamukaga ko ni 19 independence kashanga ni mu 18 okay mwenda za kuza mu cyamushanju nyine 19 hatiya yamureta nagumanda mureba yayenda shi ngokomyaho kushoma ninga yanyeta one time naza kuriye iba wowa mu nyiteire ya mbuza mu bunyacyaro bwanje uko cyagira ati washomaje ukagira imico mirungi ngyakutaske omushija wari musini ya 4 butabere okay iwe riyo nozo mu junior 1 yampaka muri karozi ka red nkaka kati ayadima nkaka kati ayadima ya red roses kurgo ninga that was my ring
kurugobwe nubwo watakira kunda mu rwa red ningo ko twire kamanye witwa kakariye ninga niwe yakarisi kaguriye umuntu rwo kubanza kureba akamuro ka rose. That was my golden engagement ring. Yes. Yakwasa akamuri. Yes. Atoye kora ye kwateje kandi nayikiriza iwe kamureba uta na kugira ngo akarishaga kutayiro. Ni manyisazine I don't know. Ina maneti naga ndikiriza. I don't think hariho ndijo mushije wabara kugambireho niwe yabiro kubanza. Yes. Abandi bakija bwanyu. Niwe yabiro kubanza kukoreka ngo yakunda. I didn't know what I was answering to. Mazima I don't think. Okay, ibyo biro twatara kwana, twatara shamba na twatara giraki. Of course I'm not saying go everybody. Kandi mwabana bara bishiki bara basaku. Tinchije ukayavuga babero batangire kutwara. I don't remember. Kunko bw'amaraye bukabutari. Nyikiriza tumureho tugaruka. Kurakaye mukahumuro tushiriya program reba hindukire kandi rizo batwatwara umugisho gwo futayo mu kabare. Guno mwanya gututwire statayire for some time ebirebi konka mwene rizoba twija no nembozi nonje reka tukumeze. Okutwara mbatwara abo kuba washambana n'utwara. Kushabaka bataraze nabiyo. Mu primary cyanga primary kandi mwabishiki barakwana arabo abahingira ubagusika bishiki bashatu mu muhoko no goje babiruka ngene bakabari kugira so some girls yes konki wo kotaka ogwe kari omujo kubanza kugamba kandi uwikiriza unoza kwe kwataje kanara kugamba uri rukora genda tenda kuguma nawe ninga ngo bakureba ari nawe. Okay. So agenda nakamuruka wakatombaga akatasya ngo batakare kanyine baga kunka mwana baga hera ngo njire ubwo nkana hirgo najira akatete nkati nkubere njira kawi akamuru wakashereka ngo batakareba ndagira nkaka nabo bakabataramanya mu gashogwa. Basi na ati na bastaka na manyangu hariyo mwojo uriza kuntaska. Yes. Ebira ko yatonka tarabimanya. So cyamushanju my father bamugambira basiko yampera. Cyamunana zakore zo sente. Kuna kimara ubwo nkana tankiye kwetegereza having a boyfriend what no mushemero bakabenda batwana buje turashoma nabo. Basi. So bwanyuma ya junior secondary 2 habaho ki sente zabura. Rero abashabi bayija abobugeni abogambo kandi timazire cyamunana tinshomire. Yes. Kandi tindugire mutindibuka mazima konkatata kamukunda kandi yaguma mukunda humere mu businge tarampire yakija bagira mu mwana wanje arashoma atine mara ukwingira mukando ugatacyashoma kandi ne sente zo kumva katarenda kuguzenya. But I think he was hoping against hopes. Yes. So kada long story short nabastaka konkwishuke boys friend hatu atangiye kuhandika ne barua za ravu wakaza we yakitire wakaza Nairobi mu East African Community konka yaguma na yishuka wa mushuya yeraka muri ebaraho ko gitankahi ojoherezo post office kati na post office witu ine na posta master. Okay. Yes. Otayebara yawe agenda hije ndisho. So iwo wa postmaster okokera kuzayo. Ndosha yoshe. Ugako yabanaga na tatazimuha tatazireta konka kata kumanya kushoma. Ngorobu yabagira ati ngena ati bahase Jeremerira tumugambe ari mwese ntapeho. Sana jakari mke bishani shana tinchije. Akazireta so moje gumana kwandikira tikashwara nko bwire burukwingana chikutunga feedback. By the way, by that time kerangu jazika gankaza Kampala adewu nke week mu week mu muntu kugarukamo ni wo mugarukamo ogumurinzira kabara hakabara wabarinzira bara shoma hato gonkana ikire mu myaka yo mushogoyo yenyine. Yes. Zi 18 19 20.
kandi no mwishomera abahara bundashoma nabo bakabine ba boyfriend aho umwakara kwana basa na headmaster wita karenda kumukwana ya mwa ndagambe mazina so hatiya mbastaka konka ubwo mwojo wamundetire wakarintari senior HS I think then ori ari Nairobi hato go watare ya mugambira umere is a very good school ngera nyanje ba starting a secondary school igeza high school ikaya tandika kutamwa bahara baturaga bajya buje kusha izo bazi discouraging atina natamere hiro munyacyaro wowitu natamere nkatara manyeyeri konka imere hiro bakanyetesa zitureta munukoro ibiri kampi kirege hati sente zaruga sente hazo tata atinkaguza ente yanje izo bari mwaza kuguza ba brothers bengo bamuguze antware yamara arebe yayendaga ngo rero n'aba stable akore kindi bayanga ngo bamushekerera weza zakwabushya uri yamushije uturamurebaga ari kumureba zakaryo mu Kristo nyinge mu Kristo uri yamushije mu Kristo tarija kumutwekerayo eza wete zaza kwabushya ujiko ngoraruka kabara zambarara tata ya kireba kaine shirinje mwene Simoni atyo tine kizira gashati yazimba anyeta yazimba ati mwana wanje nizo nyine kandi nango shome ko kati ine sente zikazira ngasirake naguma aho nazo kumba njya wawundo wa mnyorekire umwojo nyina karintari ati nguyagambira munywani umushitwa muzibira kuzakinyamasika ahafuri kosi yamasekeri free twagira ngo ate musiniya hati yabugwa sente hati turamukora bishubwo cyamutaska atashomire ati yohereza sente yohereza shiringi 220 za mere hiyo uzagiziye tanga yazohereza ye kunga shati mukawarugamo kandi ko ine shiringi mwene Simoni sho oramugambira ngo aza kushomera shiringi mwene Simoni kandi yibisa cyafura yikirize uriya yateka ubwenge niyo tarabimburize yashitama nawe ati mwenu atomuhara ati naburiye ngo sente zabuzire atongora amanyaka ine nyina ari mbarara karakora mu site town council ari mbarara ari haruguru ati yazengo arazimuha rero tata gomba banje ati ngarimu nata ati abashomere mabara baretegereza ngana ati plus kwali mara kushoma arazi mushashira hona tatati neti mfire ya jende kastaine yenye na rume ni wuriyo aze kushoma basi nuko wajeremeye bantwara mu basi kwati wati basi mu bisesire sesira ntwara maru mu gwakara taharwize hari anenjiye yekiruho ndaza kugambira kastore antegereza mu basi anyihamu ampsika mu nju bambe chiko plan chacha yani centi tinchijuka aza gukora nsiba umuja teka cyamushana yankwaisha turyo akarukayo hamwe baso amahono gako atyo umwana tawetara kana yarebe amashanyarazi undeba barubu twahwaho nyiruka orukuzahi kagaruka mando kubasi yaresirwa orukunga amashanyarazi ntaske bakantangira rw'igi petrol station ni mega ni kamega ife ya mbere hiyo niho bakwatira neighbor yanyiruka obaho hunga amashanyarazi yes mwara wenenki twasika twaho kuna ruhana yemerera so yampika kajya mushija wahama yanjye atagona amashanyarazi niko garatweze sanyikiro kandi amanyuru muri netado so nagaruka wagarukayo omukashesha marume kuba mugambire agiriza arinze yakwa bisentra hacyashekerera omukasheshe it was a Saturday
yantwara ha shopping nashiringi yanjye mwene Simoni okay nagigura mu pero bushitsi yahurisi kandi kagitwara ishomere togize kabiri mu buntu buri kabwa black hurisi ni date white nuka hamwe nuko kwagurira okay nenge itongo ni gate katota ya hati okay kantaka jwara gankito no borga kabaro ko kirya kigeri ashubwa abandi bakatara shemise bye wishe mwendugire buti ndaza kabare second 1982 abana bona bakabaragendera bigere na head boy akaragendera bigere so wagure nkito zawo zo kubanza za katota uri kuzamerhira mwene suka yahurise nina kashanduko kakati ko tutina bwa niwe yakampiri nabitamo yantwara merehira yanyanjura mu basista bakabagamba bichungu Irish nani zinkantara kandi usingere ishomero gana kantara makota kumanya ku rugamba niwe ya interpreting niwe ya bakwache amwebaza ndi mwishomero tino ndamenya munoko abakabara babiri bijiro bakabashomera nyakibare baramanyana bariki bagya Catholic simwe nyeni nyomwe Protestant ndarwo witinora rwo mu cyarumo babanda bankwasira nabo mu P1 yatindagarukiye kubahuriza tira mabagumize so hatiya mshango msista nshanga ndari mara mukuru ndi 21 man katandika P1 ndi natandika senior ndi 21 gatiranzi bire kushoma washoma sister yakumuriza sister yanshanga ndarira angira ati nenje ati nomuno waramanya mutaha ati kankwetero uko aturarwa kandi kabari kankwetero uko kugira cyo kuma ukoreka urara bra ya leto mara umukika yamawe emira kacinkora akanjuma yangambira kuna abashwaza kunyo mworo nuko watakarebaga ndabasanta kurete suka za buri sizitogise yansigaho yagenda yes mwenaririra kimwe naye yansika tina makunda aruka mukaza outside hatiya nananka nagumaho kunagumiraho nabona ndiyo mara kararuga kajara ngo wa inankara ari MP ngo mcyara no kama teneti gwasingire rukutana kabasharira niyo yagararu ngomba Regina was so good yanyarira yankunda yantwara mu dining so twatandika kizo bagiye kashatu ingagiye kabiri nabona umuhara wasini yasiri arepa karagenda ati yaija nundi jata we kandi atarepa umaranje ngwiwe munda kwenda yamawe lunch tindagirire uretso kamanyirire kandi aro wakusereteninga kugira kimwe bikukwita tizinge kerkari somehow abwo kwa kunayikireyo ya barbe inaga ndatino wa mayangu yabanze nkupuhe erari obutama bwa mu butama kabataratera kushaba kabara kutizinga bambi nikiriza twenderaho twaturi mu rukabari muri Mwanjari omukayo mu kikuru ogunu retired teacher kashuma akaba umushomesa yaba deputy ikandi yaba na head teacher emino makagikora munonga mbwenu niyenshonga embozi yabandingwa niyenshonga bacitahendera konka nikiriza twenderaho mujinyi witu n'wogwe yabari prosi Rwijembe na debate commission hina safari yahebwa Gerard Katsabe na province akampura n'abagenzi bitu aha timu yareba hindukire program y'ikine berho burizo bari Sunday shine ziciro ishegarwa mu rwa kabiri shamukaga guhamwe mwene byerizo abya kwingura rwa kabiri otafero ahandi nimbendeze birungi byonka mugume